So hey friends, welcome back to my YouTube channel. Tini tap lah now joto na channel of hekam ya payo. So friends, tini video ke sar interesting unai because friends, tini ambo video na saik nari nai chini Tripuran top ke ha music Kaubru music industry ni channel chini now joto ni ke ani pono favorite now joto pono favorite chini Dola Chongpreng sar ni bini channel no bong monthly income sakya bini YouTube channel ni through ding tini angna no bo video sing sak nai namo chinim juke bo video pai thomo jara nai tadi channel no ta ang ke channel subscribe ke tadi ke bell icon on ke tadi bodi tre ani video ta upload hanke na notification to top ka mai som bok pando so friends ni jong nai chini Dola Chongpreng sar ni bini YouTube channel ni through ding bo sa income ke bini monthly income sa pai angna no full saik nai namo video pai thomo jara nai tadi so let's start the video. So okay friends, so first of all chini YouTube apps no open khenai nai diwa YouTube apps no open kepen porike chong chini sir Dola Chongpreng ni YouTube channel chong open khenai chong ro search box search khenai T.D Dola Chongpreng. So friends nadi chong bono bini channel chong open khenai khenai friends bini bo channel ro onsa subscriber to 370k, that means 3,71,000 bini ro subscriber to inke 56 video chung bong tinin jora upload kya ke bong bo video upload kemoni misingyo bong tini monthly income sa keto ang tawana no pura full details nai so nang nai tong so inke bini channel ni chung link malanai poila okay inke ang bini channel ni link lanai inke friends nadi chung ro bini channel dashboard thanya about section of inke bini channel ni link mai nai abo link no copy ke di so friends role copy kunya do ang ya copy khenai so friends bini channel ni link copy wa nang ni jerko no try khenai mayo okay to okay makenai Google Chrome thanai Google Chrome open kedi so friends Google Chrome open kepa inke search box search kedi social blade so friends social blade nang ro search kedi social blade search ke hanke nadi ro sakawa ro first one to socialblade.com here nang je ni YouTube channel check khen chumo earning check khen chumo bo website ding check khemayo nadi friends bo website do exactly earning le phya arpon ni average earning bo website ni through chong check khemayo inke nadi friends bodi ke phaya no website upon socialblade.com search ke bodi ko open khemayo on pore ke inke jang nadi sakawa ro nadi friends enter your username no ro YouTube ni link rimayo ke aro ya po check ke ha rimayo ठीक है रो पनो YouTube ni link tai po jong je copy khemo abro ro paste khedi so friends ana ro paste khenai ke friends nadi sir Dola Chongpreng ni YouTube channel ni bini link ro paste ke ang ke paste ke por ke ro search kedi aro touch ke bini pura details ro phai thanai so ke friends nadi search ke por ke bodin ke phai bini pura details so friends chumbono sa zoom ke anano saik nai so friends nadi rowa bokachini bini channel nang to kono siyo kita yang samode bini total rowa 56 videos bong rowa upload ke ha inke channel ke to sa zoom ke nai inke bini channel subscriber to make 371k, that means 3,71,000 bini rowa subscriber to ke bini 56 video tinin jorawa start ke manching inke bini views ke total botone de 17 crore 84,24,503 bini ro total views tongo okay friends nadi chongtai samode bini ro income sa pai okay friends nadi ro nang nai no mek na ro estimate monthly earning bini monthly earning sa pai nadi ro 836 ni singla hi 13.4k bini income payo okay bono 836 mane 836k nang bono calculate khenadi Indian rupees ho $1 ni ke 75 rupees okay nang bono 836 by into 75 multiply khenadi insa pai okay angna no multiply po tep no nai bo video pai khenadi ro trek ya ke bini earning exactly earning ya bo arbo bong ro ninchi no earning khete ke 13.4k mane $13,400 bini per month income payo 800 ninchi 13.4k bini earning payo okay friends now nai no na petting ke chong to calculator thangye bono calculate ke nai nai okay friends ana ro calculate ke no nai no dollar $13,400 into 75 okay friends nadi bini income chini sir Dola Chongpreng ni bini channel through ding income payo 1 lakh plus roke nadi 10 lakh roke 10 lakh no arpo bong ro 1 to 1.5 lakh le ro bong income kyo bini channel ni through ding so okay friends now nai no mek na ro social blade ni je bini details bini earning nadi ro ke bini yearly earning hai ke to trek bang 10,000 ke na abono $10,000 to 160.6k dollar nang bono 75 by multiply khenadi sapai nang bono sine
So okay friends, nang nainu mekna bini earning. So okay friends, nang nainu mekna chini sir Dola Chongpreng YouTube channel shooting inside income keto bini 1 lakh to 2 lakh ninyo bini ro average income to that means 1 lakh to 1.5 lakh lo bong channel shooting income kero. So friends, now bodi ke now YouTube channel create kiye, now videos ro upload kiye, videos ro nam ye now for income to my YouTube ni shooting. So friends, ang next video trek ha suni sai khna bodi ke music industry ba trek ha Tripura ni joto su top YouTuber tong nai roni income ang na next video sai khna nai tini ke chini sir Dola Chongpreng ni income nang pon nai bekna inke friends nang for YouTube ni thudi bodi ke channel create kiye, videos upload kiye, income themayo. So nang abo knowledge string hanke an channel subscribe ke dindi bell icon on ke dindi ang YouTube ni knowledge nang no dinai nang sia ke an comment box of comment ke sumayo. So ini jorla asuno nang video no like ke subscribe ke ma share ke ma tapodi so jotro khacha.